Gimana? Lu masih mau nantangin gua? Ya terus. Coba. Awas bang, temen, musuh. Lain enggak Pak, masa sempur. Keras kan dulu ya. Terus cacing wah cacing panasan lu. Gua greget berarti. Habisin abang ipar lu. Jangan gerget-gerget. Dia nyematin kan polo abang ipar lu buat gua bego. Gua tambah handphone. Itu handphone gua. Matiin. Jangan begitu, pakai golok-golok segala lo. Kenapa lu takut beginian? Minta iPhone awas, getok pala lo. Kan lu dijanji mil PA. Janji mulu. Ya kan? Perut gua pengen dihantam sama dia. Bye-bye, yo, pulang 3 bulan. Ayo. Gua ada ipar lu. Ada ipar lu. Ini blonda. Ayo bangun lo. Bangun. Gua mana yang bangun bang? Injek, injek. Gua bangun diinjek kakinya. Mana jago-jagonya lagi? Apaan lu? Gitu doang, ya. Kata Pak Radi bilang di sini nggak ada yang jago. Kalau nyari yang ganteng nih gua orangnya. Oh, ganteng. Gue emang nih ganteng, Bu. Barusan mah uang udah cuy katanya. Bang, abang asal tahu dulu rawat tempatnya angker. Maksud lu? Sekarang jadi tempat pemancingan. Nah, Bapak Haji, kalau bawa jawara yang kan pasti kayak orang cacingan. Alah. Iya. udah lagi aja lu. Ayo. Emang melawan. Lawan. Bang, emang benar dulunya rawan tempat pemancingan ada di Kali Pasir. Oh begitu. Biar badan gue kurus kayak cacingan. Nih tanya cewek sini pakai naksir. Latih. Emaknya aja, mama aja WA gue lu. Ngapain? Apa? Gue nagih utang. Di sini gongo, di sono gongo hitam, jangan abang mati. Maksud lu? Abang jago, saya lebih jago. Mending kita berantem buat ngebuktiin. Waduh. Mana lo, ha? Mau kemana lo? Mana lagi? Nah, gitu tempelin, colok matanya, colok. Kenapa sih? Jawara bawel amat. Biji mata gue kena. Biji mata lu kena. Kan lu ngomong sendiri tadi main palang pintu pakai di beneran bayarnya. Tapi nggak harus ke mata-mata, Blon. Ke mata-mata emang nape? Tabuk apa? Mata kok colok buset lu. Iya emang kenapa? Coba lu mah nangisin, ayo. Apaan lo? Juragan gua mau masak. Masuk, masak. Tabuk potong bocap lu, ya. Bacok bel, bacok. Bacok. Takut lu, sundul. Sundul goloknya. Wih, saya golok tajam katanya. Gua sakti. Sakti. Terbalik tuh, terbalik. Terbalik. Bang Ren juga enggak di bawah 2,5 somplak ya Bang Ren. Iya. So. Enggak banget. Nggak apa-apa 25 jahitan. Ayo terusin. Oh, kenapa pinggang lu? Kenapa pinggang lu? Emang enak lu kagak mandi sih lu. Tuh pengantin dari kecil gua rawatin, Bang. Oh, begitu? Udah gede pensiunnya, Bu. Emang abang siapanya? Oh, Lu pengen tahu gua? Lu Ya. tanya kampus ini, siapa gak kenal gua? Oh, benar. Bu! Bu! Oh, jangan so ngartis. Jangan sok artis. Bang, mampang bapak lu. Oh, begitu. Jangan lupa bawa kue, Bang. Oh, begitu. Bang, bilain juragan lu gak gampang dapetin mantan gua, Bang. Mantan pacar. Mantan apaan? Hebat. Mantan apaan lu? Dia elah. Kayak kuda.
Dia comotin. Lu gimana sih, Gor? Udah menang-menang tadi kenapa yang terakhir lu comotin? Mau aja lagi. Awas, awas, sampai tutup mata itu. Ayo berdua. Baik, boleh beli lagi. Ini pakai dagang Gor, tunggu Gor. Gor, ini tes berdarah. Berdarah. Ayo coba. Gor, bos, aku berdarah bocor-bocor. Ayo. Apa? Habisin. Habisin. Baik, ceng. Ceng. Ya, kasih masuk deh. Iya. Wih. Biar gue yang duduk di pelaminan ntar. Wih. Baik. Barangan bisa kagak lu jawab gue nih? Ceng, Apaan? ayo kita kerokin. Koyok. Kalau gitu. Koyokin. Iya, kalau dikerokin lu yang gua kerok. Keroyokin. Ampun bang. Ya, gila. Lu orang gila.